Hadian ke jing yo jing ujor na ki nong song snong ka Markasa hakabaya day ba ke jing duna palat ki nong tray hapo ka Migalaya Rural Bank Markasa branch kabalo bu jing e igipat ba khamtam ya ki bala wan na ki snong ki ba jingai ki ba hab ban ya be e ka por na kalyang ka hinyo trap youth council HYC Mauthat Rajan Circle hapo ka jing elam u president ka seng usamla shambor langrin haka arpoi tre ujil leo arja arpsau kala lej ban ya kendo yo branch manager jong ka te ka bank ban ya kran halor ka ni ka mat haba kran sikilat pathai khubor na kalyang usamla bor langren ulay thu banakaliang jong branch manager jong ni bank ula kubur bakadan ka jing duna ki nong tray hakaba hadu manta ki dan tang lai ngot ki nong tray ki batray hapo ka ni bank bat kumta nakaliang jong ka seng kala kentui ki bor bahalor ki badekmi bakin thung briu susut ha ka ni bank bakan compensok ki pat pa bat ru ka seng kala kular bakan dang yai bot din halor ka ni ka benta nakaliang jong ikum ka Neutrap Youth Council Mauthat Rajan Circle hadin ka jing ut jing nam jong ki pajba nong sinong jong kenika Than Markasa Eastern West Kazal District halor ka jing ke baki kendo hapo hang ne hapo bang nong kendong hang ne hapo Markasa branch tinagalian jong ikum kaseng hadin bagi leyo ya kenika jing ut jing nam bat ke jing ke jong ki pajba ki bagi kendo na kapor khamtam ki nong kendong ki ba jangai ki ba sa jangai ki snong ki ba pher ki wan ya ka ban pendap wan don kam hang ni hapo bang Markasa te namar ka jing duna jong kinong tri jong ka bang hang ni hapo Markasa ka penlongi pajba bikin cham jing kata kadai ki jing ka bakongsan hadu kata ki pajba na ki sinong ki ba pher ki mat ya ki jing ka benengkong kadai namar ka jing duna jong kinong tri hapo hang ni hapo bang Markasa te nagalian jong ikum kaseng ngi khlem song klikti bi sim khia yang ne kam but mentagasi art poetrik June arjar pusau ngiwan ban ya kendo ya u brand manager jong keneka bang hang ne po Markasa ban ice non da gijing tho ban tip ya gijing sha hatu keneka jing baki pajba ki ya kendo kadai nakai kado nagalang jong brand manager ke jing kendo ke jong u bat ngi ula kubur baka jing sisa ka jing duna jong kinong tray hapo kabang hadu menta kabang kadon tang laingot bat ladang ini nujor ya ki senong ki ba sania ki pajba ki ba wan bandon kam ki badon bang account hang ne hapo bang Markasa ki senong ki don sibon ba ki wan ya bandon kam ladang ini kran ha gabdai bat ka jing update ki passbook hapo hang ne kabang let's say kadai ka wei ki jing ka ba ki pajba nong senong ki kendo na kapor sa kapor di nomor kata nakalian jungi kum kasang halor kini ki jing bor ki badai pek jong kene kabang kin subay ban sim khia ya kene kam ban sop no ya kene problem yang ban kalian jong ki pajba ki kendo kum ki pajba no sinong jong kene gadong ka Than Markasa hi par kawai tinga tharai na kalian jong ikum kasang nang buddin ya kene ngim song klikti nang buddin nang ni sakmat ban panti kana ban ngi karpat ki bor ki bad depet khamtam no po head office lengba u general manager regional manager bakin subay ya ban sim khia kloi ban pha briu susu kinong tray hapo hang ne hapo bang Markasa khnang baki pajba nong sinong jong kadong bat ka Than kila ban wen ya ke jing ya ka bai kendo na ka bai kapor sakwai kapor जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है?
पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।